Nalazimo se ovdje na Ozrenu i na jednoj raskrsnici, dakle desno kako piše Kraljica. Šta je lijevo tamo? Desno su Brezici, je li Kraljica? A šta je lijevo? Prema Beljivca. Paklenica. Aha. Dobro. I mi idemo, znači, ovamo prema Kraljici i Brezicima. Čekaj, na Brezicima ima... Dženo, ti ćeš biti kamerman. Na Brezicima ima spomenik, jel tako? Partizanski. Put kojim smo prošli je težak, izuzetno. Bilo je na par mjesta malo kritično s obzirom da je ovdje izgleda bilo i kuća, neko je živio tu. Stata. A štala šumskog gazdinstva. Aha. To je nekad prije rata izvlačena šuma, je li tako? Ja. Sve znači bilo Maglajska opština. Dokle gore? Brezici, a. Čekaj, šta je sad ova lijevo i desna rijeka, šta je ovo? Ono, tamo koja je ono? Spaja se. Spajaju se. A gdje su nam oni? Ćemo nas sad gore kakvi karkonči. Karkoniju. Možda bude, ne znam. Dobro. Ovdje je, znači, jedan most. I mjesto za odmor. I ove neki putokazi. Aha, piše zabranjeno bacanje smeća i piše jezero. Ima neko jezero, jel gore? Nešto manje, jel? Vještačko, jel? Ju je slip. Prelijepo, jel? I ovamo neka tamo građevina bila, nešto. Ko podzemno nešto. Ovo škola bila, jeste. A tu je bila zgrada Šumarije, da. A ta, ovamo, aha. Snim. Znači, ovo je zgrada Šumarije nekadašnja. Šumarije, koji se vrše eksploataciju. A i to kakvom je stanju sad ta zgrada. Znači, totalno devastirana, porušena. U ratu, jel? Ne smije tada otvorim prozor, vruće, jel? Jel lijevo sad? Brezice, znači, desno. Evo ovdje neki most napravljen davno. Ko zna kad. Dajem reći sa Điđi. Idemo da nađemo... Jel? Beremo žireve. Ja, žireve vidimo, brat. Čekaj, je sigurno da su žireve. Kako rastu žireve? Ste cipi ripi. Šta? Cipi ripi. A dobro, vjeverce jedu žireve. Ali kako rastu žirevi, to te pitam. Da ja znam kako rastu. A kako ćemo ih naći ako ne znamo? Po žir, ko žir, isto korava nas. Aha, ali čekaj ba, stani malo. Ovo što mi tražimo, meni su rekli da je to ko trava, da je to zeleno, da je to raste na zemlji. Da beremo srem. A srijemoš, to je to. Medvjeđi. Negdje kažu srijemuš, negdje srijemoš. Medvjeđi luk, tako je. Latinski naziv mu je medvjeđi luk iz latinskog. Je sad ne mogu da sjetim tačno kako se ono kaže. Zaboravio sam. A jest, ali ne, i latinski kad se prevede, medvjeđi je luk. Jes. Izvorno znači i stari Latini su vjerovali
da je to prva hrana, u stvari vjerovatno su očili vidjeli da je to prva hrana medvjeda kad se probudi iz zimskog sna. Koja nadmorska visina sam mi? Ja. Često metara nadmorska. Pa tako to ja mislim da Srijemoš na manjim nadmorskim visinama i ne može u prirodi opstati. A Srđač... Raste na malo višim, znači iznad možda 400-500 metara. Nešto guma sasvim. Ja, baš smrde. Osjeti se pržene u mesu. Eno dani uvijek legendni. Jelo ovdje izgubila. Skubila tu kad išla brat Srijemoš. A gdje mi reci, Dženo, kad budeš jeo Srijemoša, Šajma domaći. kako ćeš moći ići u disko da tražiš cure žene? Kakav tu disko, ja se nadarim tu, kako disko tu. Ali ne, zamisli, nadereš se toga i dođeš tamo, ništa tu nema. samo se razilaze ovako ispred tebe. Poslije toga, znaš šta uništava bil luk? Mlijeko. Misliš miris, da? Mlijeka se nabije. Misliš da može? Sad ja tu uvjerim. Ništa, onda ćemo po litar mlijeka i onda u disko. Da. I litar zapas. A gdje ima sad disko? Možda u Engleskoj, neđe u Londonu. Disko? Ja. Pa nema tu u Bosni više nigdje. Ima možda disko, folkoteka. Pa folkoteka ima, ja. Ima ja protiv, kako a u folkotekama puštaju rock'n'roll, jel? Dobro, ti si rock'n'roll. Ja sam polio 10 kisa. Pa šta hoćemo li kad naberemo na pijacu i prodavati? Čega ba, kakav pijacu jedine? Pa stane, ba ne možeš sve pojesti. Neću niš nikog izmeta, sad smije se tu stati zamrzivač. Smije se, nemoj zamrzivač, frižider. Jo, frižider gore u ledenu. Nemoj u ledenu, a može i u ledenu. Pa ja mislim da je bolje dole. Pa neću za 10 dana, jel? I strukove, znaš, vezati po marku struk, jedan onaj, na pijacu. Jel? Tu ću raditi. Kažu sušeni, kad se suši, nije ljekovit ko ovaj svježi. Pa ja. Čisti organizam. Čisti krv, čisti jetru, sve. Ovamo nisam išao. Sve živo. Sve sam išao, ovamo nisam išao nikad. Ova kamera bi bikla koji ja, i ona sama hoda lijevo desno. To možda na kak ti volanom, tako kamera. Ja. Sad ću vidjeti šta je, ćemo vidjeti. Nema šta vidjeti, samo špure, to sam rekao. Nove gume i deru se. Što nisi uzio one gume kvadasani, jedasani, kak zvu, kutenski oni, da su ravne. Ko za Formulu 1. Zepani. Trebao sam ko za Formulu uzeti. Čelavi. Ja. Guma žvaka se to zove. A šta bi s čelavim gumama ne bismo mogli ni doći? Čega ba? Višu ti ko hitno. Čuj ko hitna. Ovdje bi došao. Ja. Hitna uvijek kasni. Ja, trebali smo, a ne, to moram reći češće. Čekaj, sad silazimo, ej. To moram reći češće da mi nabavi gume. Nije kakve gume, ba. Ono, kako se zove što se kafa stavlja unutra, kako se to zove? Cikorija. Nije, ba. Zamjena za kafu. Kafa se stavlja. Pretislonac, nije pretislonac, kako se zove ono? Pretislonac, kafa. Nije pretislonac. Kuhalo. Gdje mi reći da te... Šta je objasni, kafa se stavlja. Nije blender, ba, kad staviš kafu da bude vruća, ono, kako se zove? Termos boca, ja. Ja, tamar, stani, ba, ja htio reći ona... Peć, ona... Kako se ba... Boca, ja. Nije TA peć, nego ona... Odakle meni... Mikrovalna. Ne možeš se napraviti mikrovalna. Znam, jel ti donio zvučnik? Jeste nekako kući. Jel radi? Ja htio da iskoristim ovaj svoj obilazak i to malo s vama meni nasmijasti. Jel? Ko je zvao propušteni pozvaj?
Ništa, Dženo, mi moramo napraviti onaj biznis od ovoga. Mogu ja napraviti biznis, ja mogu 100 komada na pijacu velika. Ja, ali da mi reci sad, jeftino da dajemo po marku onaj. Marka i po stručinu. Ja bi na 2 išao. Eto, sad na 3. Po što je 2 marka, tebi marka meni? Kakav sam ja, kak je sad drve izručio, ja te dijele džaba. Marka tebi, marka meni. A znaš kako ćemo... Nam dijele džaba, ja sam Pa tako. nemoj. Joj, neki dan je nešto mi se sagao, kad sam vidio crce jednu. Ona pije sok, jede onaj kebab, a ova nema. Ja uzim, kupim sok, jede se. A neka se. A nije crca Da nisu oni romkinje što pula. Nisu, ovo djeca, možda jedno 10 godina, 11. Iz škole, jel? Ja išao tamo, bilo je to. Ne znam da vam dučana moja bolna. A Mare, samo što nije zaplakao. A je. Uj, sad kad se mi zaravimo. Jes, dosta polomljeno. I šta sad s ovim? To propastio? A ne bi valjalo da propadne. Ali to sad neko da uzme da izvuče mora platiti određenu cijenu, jel tako? Ja. A jest. Ali ja sam to malo s njim napravio. Pa meni je više žalosno gledati nego ružno. Zašto ne žalostno? Znam da ima tu dosta privatnika. To kakva zmija tamo. A nije plitka. Čekaj, kada mi snimimo, rećemo da je zmija, neće niko skontiti. Ajde, Ja, vidi koliko je. Ali nemoj direktno nju snimati, mi ćemo pričat. Mi ćemo pričat, ali nećemo je snimiti, znaš. Anakonda. Čovječe, koliko je. Ima 3 metra u njoj. A debela je 15 centi, sigurno, prečnik. Anakonda. Anamonda. Seobrica. Anamonda. Šta je ovo, neki kamenolom ovdje, malo se vadilo. Možda za put da se nasipa, nekada. Gdje možemo mi sad doći ovim putem? Kako misliš? Prvo ćeš samo morat Fici, Fika moraš dole sići Petrovo, Petrova moraš prašiti. Jesi bili ikad na Orlovskom jezeru? Gore treba odnositi. Možeš taj put između Bezika i Petrova, doći. Ja, Kaluđica dole onaj. Ja, ima manastir dole. To je nekadašnje bosansko Petrovo selo, je li tako? Sad samo Petrovo. Kažeš opština sad? Veliko selo. Ja. Jela. Stvar nije Jela, Jela pripada opštini Tešanj, jel da? Ali Dobo jug, ja. Znaš, što je meni sad interesantno? Dobro. Znači, stigli smo do Srijemoša. Ono Srijem. Wow, čovječ. Sad ćemo ovo oći. Ovdje je malo blatnjavo da vidim. Vidiš ti da je to komore? Mogu. Moj Džino, šta smo mi ovo našli? Žireve. Evo nas tu, stigli smo na mjesto gdje ima dosta Srijemoša, eno Dženo već tamo. Samo Dženo bere ovi, kako se zovu, žirevi. Žireve, malo se zbunio. Mislio je da gledajte ga, mislio je da smo pošli u žireve i malo se razočaru kad sam mu ja rekao da tu raste na zemlji, da je zelene boje i tako. Šalimo se naravno malo, ali evo, stvarno smo došli na jedno prelijepo mjesto u šumi, bogato Srijemošem. Dođu i ranije sam pričao o tome, o Srijemošu. Tako da, danas smo tu da još malo beremo i da uživamo.
kaže? Nisam ga čuo. Pita, znaš nešto razlikovati, šta? Znaš tačno šta je Srijemoš. Ima ona biljka s kojom se može zamijeniti, kako se ona zove? Mrazovac, znam. Čekaj, ovo sad šta stiže lovo Srijemu što berem. To je mrazovac, ali nema veze, možeš ti tu, brat. Nazdi, nema me zezati. Možeš ti tu, brat, neću ti ništa. Ako miriše na luk, onda jest. Eto. Ajmo, brat, Srijemoš ljudi. Gledajte koliko je ovdje poobaralo ovoga. Drveća, borova, jela, svega nečega. A ovdje je Srijemoš baš onaj mlad, lijep, prelijep. Da vam kažem, navozali smo se do Srijemoša, baš dobro. Vozili smo se najmanje pola sata, možda i 40 minuta, nisam siguran. Znači, planina Ozren ima Srijemoša. Ja sam mislio da toga ovdje u Magla i okolini nema nigdje. Će li moći ovaj proći? Je li ovo policija? Nije. Ko su ovi? Hoće oni brat Srijemoš. Dobar dan. Opet. A to su oni ekolozi, jel? Pitajte. Fortuni u dobroj. Ja, sjećam se. Šta ima, kako ste? Hoću da vas pitam, zdravo Vlado. Zdravo. Je li ovo Srijemoš? Jeste. Ali kako ću znati sigurno da je? Tako što imam mrazovac, evo sad smo se mi zezali. Ja. Znači miris bijelog luka i okus. Možete i probati malo. Imam ja jednog, neki mi kum dođe. Dobro. Neđe u Francuskoj bravo. Da. I pojeo. Dobro. Imao problema, jedva čovjek Mrazovac. ostao živ, Imao ali nisu znali, veliku količinu. Ne, nije, od ovoga ti ne može ništa, ovo možeš pojesti koliko hoćeš. Od čega mu je uzrok dok nije neki doktor našao i kaj je, popio si? Pojeo, mrazovac, jupi. Dobar si. Jeste vi bili i gore u paragliding klubu, niste, kad smo u Megaru, niste? A bili su iz nekog ekološkog udruženja. A gdje vi živite? Jeste u Doboju? Ja. Nisam ja lovac. Dobar dan, kako ste? Sam Karaška gore, i piše tako. Aha. Nego... Evo, kad se protrlja malo, protrljajte malo Volim šumu, volim prirodu i zato sam kupio ova kola. Super, je li ovo Niva? Jest. Ja. Jel šta, modifikovan motor ili je benzin njegov? Ima i plin. A ima i plin, to je dobro, ja. Jer benzin troši on puno benzina. Učio sam dao 700 maraka za gume. Jel? Čekaj sad ovdje, znači nema korijen, samo se list jedi. Samo list, tako je, samo list. Ima on korijen svoj, ali ne jede se korijen. Evo vidiš kako mu je korijen, lako se to iščupa i korijen mu je ko češnjak luka, Ja. Bijelu. Jer to jest divlji bijeli luk. Ili medvjeđi luk. Aj čovjek, bio sam prekto sa njim. Da. I njemu najžalosnije nisu mogli otkriti šta je uzrok. Dok neki doktor nije našao. Zato ste vi oprezni. Teško je zamijeniti za mrazevac, sad vam kažem. Ako nema onoga, mladi listovi manje mirišu, ali mirišu opet i okus kad se uzme, i kad se uzme slobodno se može... Oni veći su ljuti, ovi mali nisu toliko, ali jesu i oni poljuti, eto probaj. I ovo Srijemoš, ovo su žirovi. Ma gdje zezao se onaj... I neki dan sam išao, neki dan. Ja ga znam gdje ima blizu Magleja. Odavde sa Brezika. Da.
Sad kad prođeš Rajčevo, desno ideš gore u Paklencu, a pravo ideš u Donji Rakovac. Sad na levoj strani ima neka utvak, neki šupica zidanu. Ja. Pojma šta je. Pa smo kontali Jel ono što ima... pećina Megara, jel prije ili poslije? Ili... Prije je od ozdu kad se ide. Iz Maglaja, Jel to odavde kad idete poslije? Jel to ono... Ima broj... Vidio sam je sad dole. Vidio sam je sad dole. Prije preko Pušnica neka. I ja sam pomislio Pušnica, htjedo pitat, dobar dan. Mirza, drago je Dragane. Vjerovatno se mora i prespavati tu. Jes, snimam priče sa... A imam i svoj kanal nastavnik. Ja. Bio sam neki dan kod ovoga Ristića tamo, Živka. On je u Donjom Raku. Obišao ga. On ti je gore Borova glava. Ali jedva smo došli do njega. Ja sam gledao sinoć ili preksinoć tu. Dragomira. Međutim, gledao sam samo prvi dio, a drugi... Tako je, i večeras će biti. Večeras će biti. Ja prvi dio do Donji Rakovac. Jest, večeras će biti. Sinoć je izašla ova sa Dragomirom dole što sam ga našao, što me odveo do Ristića. A večeras će biti. Oko Maglaja. Ja. Koje su bile nedavno? Bio je Vojin, bio je onaj što je bio u zatvoru, kako njemu, ja imena zaboravim, vjerujem, mi ko dosta ljudi prođe, pa onaj... Prijatelja u Beogradu. Ko? Huska Bača, jel? Moguće. Jel? Na Ti, Baču, u ne znam. zatvoru Njemačkom, jel? To ga snimu. Ja. Pa Huska. Ja, Huska, ja. Ne, ovo je čovjek. Ali nije ovo on za drugog govori. Možda je Vojin onaj što je došao iz Crne Gore u Maglaj da radi u Natronici. To je Vojin. Vojin, jes. Fin čovjek, Vojin i Nada, žena mu. To je. Molim. Dovoljno za jedan obrok. Da vidim. Joj, znaš kako to kada sjećeš to malo bude skroz. Još ti naber, slobodno. Da, pića, tu sam te potnuo. Tu kad se budem vraćao, sad ovdje gore. Pa dobro. Dok se ja vratim. Često ja tebe gledam. Pa neće, može tu. Slobodno ti naber, nema na čemu. Često ja tebe gledam. Hvala puno, eto sad gledaj na YouTube-u. Pokazat ću kako ono reče njegovo ime Moje? Ja. Vlado. A Vlado, izvini Vlado. Dragan, ja zakon. Na YouTube kanal, ali u mene izvorna muzika pretjedno. A dobro, ajde. Gledao sam te piše. Jel promovišeš ti djecu ili on tebe? Neku večer onu kad udaju ili dvije cute s tobom? Oni mene... Vlado Karačić Ozren. Vlado? Karačić Ozren. Jel Karačić mjesto neko ima? Selo, ja. A iznad Bočnije, aha. Idemo na Brzike. Ja. Dobar put, ovakav. Pa ja ono piše tam Kraljica, ja. A? Pa nije do Kraljice dođeš možda 1-2 kilometra i dalje je put. Dobro, samo je loši. Loši, ali je i dalje... Pa dobro, nema vezi. A ovakav je do Zečev krsta, tu ti 1-2 kilometra. Ma. Svako dobro komšije. Svako dobro imam. Ajde, prijatno. Također. Šta kažeš? Ne znam, negdje je dole. Nešto traži. Gledajte ljudi kako lijepo mjesto. Prelijepo. Dakle. Hoć. Čist potok. Može se piti kako je čista voda. Gledaj. Prelijepo. Evo Jupi je probala, kaže, može se piti. Pitka je voda.
Malo je, čini mi se, još mutna od kiše, ali lijepa voda. Dženo imao problem kuda da pređe potok. Tamo je preskočio preko ovog kamenja, ali protopila mu patike. Pa ja sad govorim da pređe preko ovog drveta. Gdje je Dženo? Ba ovdje preko ovog debla, vidiš? Ej! Dženo! Evo ovdje ovo deblo što je palo bolan, preko njega samo. Pa i tu ćeš protopiti patike. Boga mi neće, svaka čast. A mislim da si trebao preko ovog drveta ovdje. Pa ja sad prešao ništa, šta? Šta? Pa ja lomio krepuske ruke. Pa nisi ti teži od mene, čovječe. Koliko imaš kila? Pa ja imam 100. Pa ja prešao, vidi. Ništa mu nije. Ja. Ola polomio se čitavo. Ama nisam i ja i Upi prešli preko ovoga. Eto. Drugi put, da znaš za drugi put. Da znaš za drugi put. Daj me za posao. Jel ti protopila patika? Nisam koš. Dobro je, super. Hajmo. Hajmo dalje. Molim. Dosta. Hoćemo na pijacu prodavati. Zašto? Pa podijelit ćeš to. Ovo čica luka. Pošteno. Moram Jupi ponijeti ovdje ovo. Sa jajima, jel da? Evo, Dženo ima recept dobar za srijemoš sa jajima. Kako napraviš, Dženo? Šta, jel propasiraš malo srijemoš ili kako ga? Aha. Na maslacu. Ja. Može lutavi? Ideva, najbolje u drvenu. U gumenoj? Gdje ima da se kupi gumena šerpa? Hoćeš mi posuditi? Može, eto, dogovorim. Znači, u gumenoj šerpi se zaprži, onda šta onda? Dodaš jaja? Mogli bismo, ja sam žedan. Čekaj, hoćeš da otlučava malo? Pa nemoj da treba. Ajde. Neće ova kartica da mi radi, čekaj drugu. Imaš onaj daljinski. Pa ja. To ti je savremeno auto, volim, to ti je... Aha, je. To ti je čovječe moderno. Nema ga bolji. Hoćeš i da jedemo sad malo? Hoću. Hajde, daj nam sve. Evo ga ljudi, ovdje smo pored puta ugledali mrazevac. Pa ću da vam ga snimim da vidite šta je tu. A izgledom dosta liči, podsjeća na Srijemoš, pogledajte. Dakle, zaista listovi mnogo liči. Evo ga. S tim što kad se otkine, nema uopšte mirisa bijelog luka, niti naravno, pretpostavljam, ni okus kada bi se pojelo. Ali u pitanju je smrtonosna biljka i moramo biti izuzetno oprezni kada beremo Srijemoš. Dakle, neko bi možda prolazići ovuda pomislio da je u pitanju Srijemoš, a vidite, ima ga jako puno. Međutim, mrazevac je, gledajte, ima ga, dakle, dosta. I zanimljivo, ovo sad vidim da on raste nekako više u ovim nekim kao grmovima, da tako kažem, pa i po tome se možda može razlikovati od Srijemoša. Teško se može iščupati iz korijena, Srijemoš se vrlo lako čupa iz korijena, tako da, eto, to je nekoliko indikacija, indicija koje mogu, nekoliko pokazatelja koji mogu, poslužiti da se uvjerite da li je u pitanju Srijemoš ili nešto drugo. Ima ga svuda gore po brijegu, znači raste, tako da, eto ga, oprez ljudi, ako želite brati Srijemoš,
bježite što dalje od ove biljke. Znači testirati miris, testirati da li se može iščupati iz korijena kao što se lako vadi srijemoš. Vidjeli ste da kod srijemoša ima nešto slično čehnu luka, bijelog luka, dok kod mrazevca teško je izvaditi korijen. Jel? Ako ga izvadite možete vidjeti, pretpostavljam da je drugačiji i raste nekako ovako grmoliko. Evo nas, ovdje smo malo stali pored ove livade pokraj puta. Gledajte kako je lijepo. I ovdje bi negdje trebao biti izvor. Kako kažu, izvor Megari. I sad ja ne znam onda kako se zove ova riječica koja teče od ozgo dalje, ako nije Megara. Hajde, sad ćemo da vidimo. A ovdje je posječeno neko drvo. Gledajte kako je panj crven. Interesantno baš. Evo tamo još. Ja mislim da je u pitanju neka voćka. Šta li je, da li kruška ili nešto tako. I ovdje vidim, bilo je očito nekog voća posađenog. Nekad je to bila prava pravcata njiva. Sad već sve zarasta. Dakle, sve ostaje bez ikakve ljudske brige. Misliš da može da sleti? Ja. Evo ljudi ovdje na ulazu u Jablanicu jedno manje klizište krenulo je. Evo razgovaram sa Dženom, veli on može ovo krenuti od ozgo sve. Nadam se da neće, nije nešto, ne izgleda strašno. Ovo ovamo naselje preko puta zove se Mala Srbija. Tu su uglavnom kuće pravoslavnih srpskih stanovnika i to naravno od prije rata. Sad ne znam kako je trenutno, vjerovatno da je miješano jer nakon rata došlo je do tih promjena u sastavu stanovništva naravno. Tako da vjerujem da sad ima i Bošnjaka, muslimana tu da žive. Evo dole jedno pravoslavno groblje. Mislim da ima još jedno malo niže dole, ali nisam 100% siguran. I riječica Jablanica koja protiče ovdje. Dođi u pristanu. Dođi. Evo malo bolje prići gore. Ovo me ovdje više djeluje da bi moglo da bude, bi mogao biti ovaj put ovdje ugrožen. Ali nikad se ne zna, jel? Uglavnom, krenulo je, ovo je neka, kao neka početna faza ili upozorenje. A vidite koliko je ovdje ono što je također indikativno, koliko je ovdje drveća bilo koje je posječeno. Dakle, izvršena je, vidite, sječa na golo i onda je ovo ovdje se pokrenulo i moglo bi biti, upravo to bi mogao biti uzrok ovom ovdje klizištu manjih razmjera. I možda se na ovome baš može vidjeti kako, na koji način sječa šume utječe na tlo, na kretanje tla, jel? Na pojave klizišta. Znači, ne treba sjeći šumu ovako na golo, jer se mogu prouzročiti ovakva klizišta. I uvijek je to uglavnom ljudski faktor. Pitanje. Kao i ovdje najvjerovatnije. Sad, kako će dalje ovdje da se tlo ponaša, ne znam.
Nadam se da će na ovom da završi.